Dobar dan svima. Moje ime je Maja Popovac i profesor sam na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Arhitekta sam i generalno sa studentima već godinama prolazim kroz slične rasprave i zato mi je velika čast i zadovoljstvo učestvovati na ovoj Skupštini građana Mostara, odnosno na ovoj radionici kako poboljšati čistoću javnog prostora i učiniti ga prijatnijim. Ja ću vam, s obzirom da sam spriječena da budem na 11. na samom eventu, s obzirom da sam na putu u okviru jednog projekta o kojem ću vam nešto isto tako na kraju reći jer je jako interesantan upravo za čitavu ovu priču, onda ću pokušati ovako da vam snimim jednu kratku prezentaciju kako ja vidim Mostar i koji su to neki moderni trendovi kad govorimo o javnim prostorima, o gradu generalno koji je u stvari većinom upravo i jedan taj veliki javni prostor. Ja ću vam podijeliti moj ekran. Nadam se da će to sve biti dobro popraćeno. Meni je u principu jako stalo do toga da Mostar na neki način ponovo dobije jedno novo i malo bolje ruho od onoga kakvim ga vidimo zadnjih 26-7 godina. Grad je u principu došao i sa svojim starim mostom i na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika, međutim mi koji živimo u Mostaru, a pogotovo mi koji imamo poprilično velike nekakve želje da taj grad učinimo mjestom koje je idealno za život, nekako i stručno pokušavamo da riješimo sve ove zavrzlame koje su se tokom godina u stvari počele dešavati oko ovog našeg lijepog grada. Malo ćemo nešto u principu reći o tome kako mi gradove u stvari posmatramo. Znači, posmatrati jedan grad znači upravo posmatrati njegove javne prostore. Kako mi njega vidimo, kako ga doživljavamo, zavisi od jako puno raznih faktora, nešto ćemo i o njima reći. To je jedan nematerijalni model grada, znači to je model grada koji mi u svojoj percepciji na neki način doživljavamo svako drugačije. A sve to zavisi od jako puno nekih faktora koji na to utiču, pa su tu recimo naše godine, naše obrazovanje, naš pol, pitanje isto tako koliko financijski zarađujemo. Tako da je jako u stvari interesantno koliko tih aspekata, odnosno indikatora moramo uzeti u obzir da bismo u stvari stvorili sliku na koji način jedan stanovnik prosječan grada percipira okolinu na način na koji je možemo prezentirati. Gradovi su uglavnom upravo dizajnirani za praktičnost, ne da budu precizni, ne da to budu savršeni rasteri ulica, ali jednostavno puno je važnije da je taj grad jako dobar za njegove stanovnike. Naravno, ono što je kroz sve ovo važno je da smo mi većinom subjektivni, upravo zbog nekih od onih razloga o kojima sam govorila. Isto tako, recimo, jednom vozaču koji ima vlastito auto je komunikacija jedan vid transporta, znači njemu je cesta put, dok je recimo za nekoga ko je bez auta, pogotovo recimo ako ima neku fizičku poteškoću, to je nepremostiva prepreka. Za djecu, za penzionere su autoputevi koji su vozačima put, jedna ogromna barijera. Naravno, grad je uvijek u toj nekoj fazi under construction, znači u nekakvoj konstantnoj izgradnji i gradovi se u principu tako razvijaju
od kad su postali. Je li od nekakvih prvih gradova kao što su Jericho ili Chata al-Hiyuk, koji su u stvari nastali još jako davno, prije skoro 10.000 godina. Ljudi pokušavaju naći što bolji način da taj grad učine spremnim za život, odnosno jako dobro i kvalitetno prilagođen ljudima i njihovim navikama, vremenu naravno o kojem govorimo. Mi danas jako puno govorimo upravo o toj održivosti i o prilagodljivosti gradova. Prilagodljivosti da prihvate različite stvari koje se njima nekako nametnu, a ta u stvari prilagodljivost se evo pokazala i što se tiče Mostara i u prošlom ratu, kada jednostavno grad je morao nastaviti na neki način da funkcioniše bez obzira na sve što mu se izdešavalo. Da bismo mogli nekako shvatiti kako naučnici i kako na nekakav stručan način možemo definirati određene elemente u gradu, već 60-ih Kevin Lynch je u stvari napravio te slike grada, odnosno mentalne mape, gdje u stvari mi definišemo nekakvih različitih 5 elemenata. To su te staze i putevi, znači neko od nas, sam rekla, ko vozi, njemu je put, a nekome je recimo rub, ivica, kraj, upravo taj put. Znači tu su određeni znaci, neki reperi koje mi možemo pratiti da bismo jednostavno se lakše orijentisali u prostoru. Tu su čvorišta, znači to ne moraju biti samo raskrsnice, to mogu biti i nekakvi objekti koji jednostavno služe za određenu komunikaciju, recimo ili autobuske ili stanice ili na kraju krajeva i aerodromi, raznorazna mjesta na kojima ljudi u stvari eventualno ili prelaze sa prevoznog sredstva na prevozno sredstvo ili gdje se ukrštaju raznorazne linije komunikacija. Tu su naravno dijelovi zone, pa smo mi vidjeli da Mostar od samog početka je, s obzirom da je bio jedan mali gradić, ali je imao razvijene zone kao što je recimo to slučaj u nekim, recimo u Istanbulu ili u nekim gradovima arapskim koji jednostavno imaju recimo zonu u kojoj se radi samo određena vrsta zanata. I tako su podijeljeni. Danas naravno smo to malo prevazišli, ali jednostavno i imamo takve neke zone koje su prevashodno stambene, industrijske i tako dalje. I naravno tu su krajevi, rubovi, ivice. To je vrlo subjektivno, kome je šta kraj, nekome ko vozi kajak na Neretvi, Neretva je put, a ne kraj ili rub ili ivica. I obrnuto. Ovako je Lynch u stvari na neki način pokušavao da to dokaže, znači pravljene su te razne skice na osnovu pod broj 1 onoga što bi anketirani ljudi rekli, po nekakvim skicama što se tiče mapa, naravno po nekim karakterističnim elementima, na osnovu nekakvog istraživanja stvarnog na terenu i na osnovu nekog razgovora sa različitim ljudima koji su korisnici tog prostora. Čemu nam služi slika grada? Znači ona nam pomaže u navigaciji, vodi socijalnu interakciju, sprečava osjećaj izgubljenosti, pomaže da se u gradu u stvari osjećamo kao kući. Znači, mi čak i prije nego što dođemo u neki grad možemo imati sliku o njemu. Znači, to je nekakva ta naša percepcija. Danas nam naravno ova naša sva digitalna sredstva u stvari omogućavaju da zavirimo u mnoge kutke svijeta, da tamo u stvari nikad ne odemo. Ono što ja bi željela da se najviše možda naglasi, pogotovo je to važno u javnim prostorima, a to je da se oni moraju prilagoditi određenim kategorijama. A ono što je važno u stvari za ovu sliku grada je kako to vide slijepi ili slabovidi, gluhi ili nagluhi, fizički invalidi, osobe zaostale u razvoju, mentalno bolesne osobe, ovisnici i beskućnici. To su kategorije koje su jako, jako osjetljive i imaju, za razliku od većine nas koji onako plus minus imamo dosta toga zajedničkog, ove osobe potpuno drugačije percipiraju te naše javne prostore, odnosno gradove. Ono čemu se mi nekako, što se trudimo, je u stvari napraviti gradove pogodne za djecu, za starije osobe, za žene,
vrlo često i zbog tog osjećaja sigurnosti, za hendikepirane, za siromašne i nezaposlene i naravno za ljude bez automobila. Pa sad ovako, ako malo analiziramo te javne prostore koje imamo u Mostaru, ne možemo baš reći da smo zadovoljili sve ove kategorije. Sjećamo se mi malo stariji nekih vremena kad je to bilo dosta bolje, barem za neke kategorije. Oni stariji se sigurno sjećaju još nekakvog malo laganijeg života za sve ove kategorije. Šta je to u stvari na neki način javni prostor? Postoje razni parametri koji definišu taj prostor. To mogu biti neke njegove fizičke karakteristike, neko vlasništvo, zašto ga koristimo, tako da te javne prostore u stvari i u jednom gradu možemo jako intenzivno razlikovati. Ono što je važno su upravo te neke nijanse koje u stvari se javljaju sada u tome kada mi krenemo da na neki način pokušavamo okarakterisati neki prostor, pa onda je Generalna skupština UN-a 2016. postavila jednu definiciju javnih prostora koja kaže da su to multifunkcionalna područja za socijalnu interakciju, inkluziju, ljudsko zdravlje i dobrobit, ekonomsku razmjenu i kulturno izražavanje itd., a koji su dizajnirani i kojima se uspijeva osigurati ljudski razvoj, izgraditi mirno, inkluzivno i participativno društvo, kao i promocija zajedničkog života, povezanosti i socijalne inkluzije. Ono što je jako još važno za taj javni prostor je u stvari da je on možda najzaslužniji upravo za tu interakciju. Mi danas nekako više vršimo interakciju putem nekih medija, javnih mreža i raznih drugačijih elektronskih modela, međutim ulice, parkovi, trgovi su mjesta gdje u stvari bi se trebale dešavati vrlo ozbiljne stvari. Znači od mjesta za prosvjedovanje, radovanje, druženje, na kraju krajeva mjesto gdje ćemo upoznati nekog drugačijeg, gdje ćemo vidjeti nešto drugačije od onoga što smo mi. Ono što je važno da upravo ti javni prostori, njihove karakteristike doprinose tom ugledu grada, povećavaju kvalitet života i naravno prave određenu dobrobit, onaj well-being za same stanovnike, tako i za posjetioce. Vrlo bitno je da javni prostor, s obzirom da je otvoren, vrlo često postaje i prostor koji je na neki način opterećen i nekim nepredviđenim, ne uvijek tako, kako bih rekla, pozitivnim dešavanjima. Mi možemo reći, recimo, upravo kad govorimo o ovoj temi oko koje smo se okupili, upravo da čak narušavanje tih javnih prostora je ogromno upravo nedostatkom te gradske higijene, odnosno nedostatkom tih lijepih, čistih, uređenih ulica, javnih prostora, ostale vrste i tako dalje. Isto tako moramo voditi računa, sad kad smo već spominjali određene kategorije, da za beskućnike javni prostor u stvari predstavlja puno više. Za nas je to mjesto gdje se družimo i kuda komuniciramo, za njih se u stvari tu moraju ispuniti određene osnovne potrebe. Da bismo shvatili kako danas funkcioniše to u svijetu, imamo ciljeve održivog razvoja koje je UN postavio da se ostvare do 2030. To je ovih 17 različitih tačaka koje u stvari se jako isprepliču. Pa onda kad govorimo o tim nekim javnim prostorima, možemo svaku od ovih tačaka u stvari na neki način povezati. Zato kao što sve na ovoj planeti na neki način ide u krug, tako da danas se pogotovo sve te djelatnosti prelijevaju iz jedne u drugu i ono što bi ja voljela recimo da vidim kod nas je upravo nekakva ta cirkularna ekonomija, održivost, smanjenje neimaštine, a sve se to može postići sa ispravnim metodama upravljanja gradom.
Naravno, gradovi danas, ako hoćemo da nam budu kvalitetni, jednostavno moraju zadovoljavati jako puno kriterija. Znači, od nekakvog upravljanja saobraćajom, edukacije, zagađenja zraka, otvorenost podataka, interneta stvari, pametnog zdravlja, pametnog šopinga, pametnog okruženja, zgrada, kuća, dobre rasvjete, odnosno korištenja održivih energija, električnih auta, parkinga, energije, sigurnosti, ali ono što je nama jako interesantno, to je upravo upravljanje otpadom i kvalitetom vode. Mi smo danas opteretili ovu planetu jako puno sa svojim gradovima. Znači, danas je poznato da mi kao stanovnici gradova u stvari najviše tog CO2 i svih štetnih gasova emitiramo u atmosferu. Znači, mi smo odgovorni, kažu da je neki dolaze čak i do cifre od 48%, da je građevinski sektor, građevinska industrija u stvari odgovorna za ovo što se dešava sa planetom, jer vi imate materijale koji se prvo moraju na neki način odnekle dobiti, pa proizvesti, pa dopremiti, pa se ugraditi, pa se koristiti, pa se na kraju još i na neki način odložiti nakon prestanka trajanja objekta, a mi smo ovdje poznati upravo po tome da su nam sve lijepe zelene površine koje smo mogli imati uređene oko grada u stvari postale skladišta šuta. Zašto su, ja ću sad spomenuti samo nekoliko stvari za koje ja mislim da je jako važno da imamo u gradu, a to su voda i sanitarije u javnim prostorima. Nekako Mostar je uvijek bio grad koji je imao jako puno vode. Danas svjedočimo tome da je većina kanala, pogotovo Radobolje, začepljena, da ne funkcioniše, da se rijeka usmjerava tamo gdje ne, a rijeka je u stvari, obale te rijeke su javno dobro. Znači, zbog toga je to jedan jako kvalitetan javni prostor koji bi se mogao koristiti za dobrobit svim građanima, a ne samo pojedincima. I zato je jako važno da upravo razmišljamo o toj vodi, pogotovo u klimi kao što je naša. Osim toga, znači, tu su i sanitarije, znači javni toaleti kojih mi imamo jako malo, odnosno imamo jedan koji radi pa ne radi. Mostar je nekad imao tih javnih toaleta jako puno. Zašto su važni? Zato što u stvari ugrožavaju određene grupe. Naravno, vi ne možete ni napraviti neki kvalitetan event u gradu ako nemate oko tog prostora obezbijeđeno upravo sanitarije i vodu. Ulični radnici tu najviše pate, pa su to radnici od onih koji rade na održavanju, do poštara, do raznoraznih kurirskih službi i tako dalje. Žene i djevojke zbog svoje fizionomije. Transrodne osobe vrlo često upravo na ovakvim mjestima doživljavaju velike neprijatnosti i vrlo imaju loš osjećaj kada moraju koristiti ove javne toalete. I naravno tu su osobe sa invaliditetom. Ja mislim da ne treba uopšte u zemlji nakon rata u gradu sa jako puno invalida, ne treba se ni pitati da li nam je neophodno da imamo javne invalidske WC. Voda je jako važna, znači ne samo u vidu fontana, ali i pitke vode. A evo ovako ono o čemu sam vam govorila, ovo je sada to korito Radobolje koje jednostavno praktično i ne predstavlja neki lijepi prizor. Što se tiče zeleni u gradu, svjesni smo da su nam se temperature drastično povećale, a isto tako javna zelen se izuzetno puno sječe proteklih dana, proteklih mjeseci i godina. Niko za to ne odgovara, ne znamo zašto se to dešava. Ovdje vidite u stvari koliko ta temperatura u stvari pada ako idemo prema tim zelenim oazama. Dokazano je naučno da jednostavno ta kvaliteta zraka i temperatura je potpuno drugačija ako imamo oko sebe parkove, posađene drvorede, zelene fasade i tako dalje. Različiti su vidovi zeleni u gradu. Znači, oni snižavaju tu temperaturu u ljetnom periodu, poboljšavaju apsorpciju oborinskih voda. Mi danas u stvari imamo poplave upravo zato što smo sve betonirali i onda smo napravili podkapacitirane
već imamo u stvari postojeći sistem potkapacitiranog odvodnje tih otpada. Naravno, barijera od buke smanjuje količinu ovih štetnih PM čestica koje su u stvari čvrste čestice, pogotovo ova 2,5 i 10 i u Mostaru ih nalazimo, čak vrlo često smo iznad, iako mislimo da dišemo čist zrak. Oni isto tako štite od vjetra i naravno ukoliko je to jestiva zelen, to može biti jedan jako interesantan način i da dobijemo vitamine, a rećemo nešto i o tim gradskim vrtovima. Evo, ovo je jedna slika u Mostaru, znači odavde se čini da je poprilično zelen, međutim sve više se smanjuje ovaj ovdje dio koji nam je jednostavno tu, od kad znamo za sebe, nažalost, nadam se da se neće više smanjivati, i to je upravo idealan primjer tog jestivog vrta gdje u stvari već u Prvom svjetskom ratu, a pogotovo u Drugom svjetskom ratu, su i saveznici i Njemci, da bi poboljšali kako zdravlje, unos vitamina svojih stanovnika, ali isto tako i određenu vrstu doprinosa samom tom ratu, tu se uvijek u tim community gardens, u tim društvenim vrtovima dešavala interakcija između ljudi, podizao se moral, naravno taj fizički rad je svakako branio i depresiji i svemu ostalom. Ovdje vidimo i Bosco Verticale, 2 nebodera u Milanu koji su u stvari potpuno zeleni, savršeno mjesto za život, i vidimo te zelene plohe koje mi u Mostaru nekako konstantno uništavamo. Kuba je recimo napravila ogromnu stvar sa tim javnim vrtovima gradskim i ima u trenutku kad su bili blokirani, jednostavno su krenuli proizvodnju i poboljšali u svakom slučaju svoje gradove, upravo sa tim urbanim vrtovima. Naravno, u Mostaru bi to isto bila jedna dobra stvar. Moj san je nekako uvijek bio da u toj centralnoj gradskoj zoni napravimo jedan takav vrt koji bi bio zajednički za sve. Što se tiče otpada, ne trebamo pričati, Mostar je što se toga tiče i izuzetno prljava, na drugu stranu i kad ne vidimo da je prljav, znamo da je sve zagađeno u stvari od deponije koja se nepropisno koristi. Ovo su neki načini kako u svijetu ljudi razdvajaju taj otpad, to je sasvim logično i vrlo jednostavno. Ovdje vidimo čak i te kante koje su u stvari, mi imamo iza gradske vijećnice, imamo taj sistem ubacivanja gdje su kontejneri ispod, imamo isto tako negdje u Fejićevoj. Međutim, to je sve. Mostar na ovim vrućinama u stvari jedinu moguću stvar koju bi mogao napraviti je upravo ovako odlaganje otpada, gdje duboko u podzemlju dolazi taj kontejner. Kad dođe kamion da ga podigne se ta platforma i u stvari upravo bismo se riješili jako puno problema. Mi u principu imamo grad koji nam jako puno nudi. Znači, to je jedan lijepi zeleni grad sa prelijepom klimom, sa 2 prekrasne rijeke. Znači, pruža jedan idealan spoj u stvari onoga što je tradicionalno i onoga što je danas moderno u stvari u svijetu. Kad vidimo sav taj zeleni pojas oko Neretve, pa Partizansko groblje sa trim stazom, pa određene neke zelene ovako oaze u gradu, u stvari bude mi žao zato što smo radili na svemu da se ta tradicija na neki način zaboravi, a u stvari da se ide u pravcu te neke betonizacije. Znači, mi smo grad koji je jednostavno se prirodno tako širio iz te stare jezgre i na neki način dobijao svoj današnji oblik. Neću puno o Mostaru, znate već sigurno dovoljno, ali vidjet ćemo u stvari koliko je zelen bila unutar samog tog grada. Svaki ovaj sivi dio u stvari je bio zelena površina. Kakve veze to ima sa javnim prostorima? Ima jako velike, zato što nekada kad su ovdje u Cernici recimo to bile, pokazat ću vam kasnije, kad su to bile porodične kuće, unutra su bile bašče u kojima su u stvari žene se viđale
bez da su pokrivene. Znači to su u stvari u Mostaru bili i u većini bosansko-hercegovačkih gradova bili u stvari prvi javni prostori. Nažalost, danas smo izgubili taj nekakav raster koji je u stvari pružao te idealne male zelene javne prostore od kojih su u stvari kasnije u Mostaru nastali, razvijali se u veće mjerilo. Naravno, slika je stara, namjerno sam je stavila da vidimo koliko je u stvari taj grad bio lijep, skladan, bez nekakvih elemenata koji su neprijatni oku, a Partizansko groblje isto tako bio još jedan jako lijep javni prostor. Danas se u njemu nekako ne osjećamo više sigurno zbog svega i eto jedne ideje za u stvari jedan dodatni trud da se čitavo ovo brdo i trim staza na neki način poprave i vidite da u stvari pošumljavanjem ovog ovdje gornjeg dijela danas imamo onu prekrasnu šumu. Kako smo ovo ovdje uništili, tako smo ovdje dobili. Znači, jednostavno to mora biti imperativ na gradskim površinama. Mostar djeluje zeleno, to je činjenica, međutim pojedini dijelovi grada sve više i više u stvari gube ovakav hlad. Jako puno ovih drvoreda i u Liska ulici vidjet ćete da je loše i naravno ni kante za smeće, vrlo rijetko se to i održava i tako i u svim mogućim dijelovima grada. Govorimo o tim zelenim gradovima, jedan od najboljih, to su uvijek iste one stvari o kojima sam govorila, ali znači to su ti javni zeleni prostori o kojima bih ja volila da Mostar ozbiljno porazmisli o vodi, o otpadu, o svim nekakvim elementima kontroli saobraćaja kako bi mi imali što više javnih prostora, što manje zagađenja, parkiranih automobila i tako dalje. Neki gradovi su otišli jako daleko, Koprivnica je jedna od najzelenijih, imaju i bicikla i auta i sve ostalo, ali evo ideja šta su sve gradovi učinili da bi ti javni prostori, javni objekti imali što bolju klimu, da bi što bolje funkcionisali u svemu tome. Vidite neke od tih javnih vrtova, oni mogu biti i ovo je javni prostor, znači isto tako ne mora uvijek biti ni na tlu, može ovako biti na podu, može biti između zgrada, po meni su to nekako idealni javni prostori. Naravno, rekla sam, sve to poboljšava klimu u gradu, sve to poboljšava smanjenje zagađenja, a isto tako i mentalno zdravlje drastično ima benefita kada imamo ovakve prizore oko sebe. Evo samo da vam predstavim taj projekat Zdravi urbani okoliš, to je upravo i ta tema. Ovo je web stranica i naš fakultet i fakultet u Sarajevu i Zenici smo preko ovog projekta osmislili nove predmete, Zdravi urbani okoliš 1 i 2, koji su dosta dobro posjećeni i isto tako napravili jedan masivni otvoreni kurs koji će biti dostupan za preslušat sa ekspertima i profesorima iz okruženja, uglavnom iz zemalja koje su učesnici Italija, Bugarska, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, naravno i šire i u principu ono što je naš fakultet dobio to je mjerna oprema koja će nam upravo pomoći da ovih godina kad izađemo iz ove korone pa ponovo normalno profunkcionišemo, da ćemo moći onda da vidimo kakva su to stvarno zagađenja na tim našim javnim prostorima, kako svjetlosna, tako zvučna, tako i kvalitete vode, zraka i svega ostalog. Hvala vam na pažnji. Ja vam želim uspješan rad i nadam se da će vas ovo moje predavanje malo uputiti možda u nekom pravcu da razmišljate šire o nekakvoj lokalnoj priči, cirkularnoj ekonomiji, održivosti, jednostavno gradu koji je lijep, zelen, koji diše. Hvala vam i sretno.